Pozdrav svima ljudi, ovdje Ikaz MC, danas igramo Jugo Pro, ali pokušamo nešto, nije ono sa Gibeom, nego, naravno, tu je sa nama. Gibe! Ali pokušavamo kao neki troll, napravili smo neki špil, brate, i ono. Špil je potpuna ludnica, znači, gledajte. Potpuna ludnica, To, znači, ako nam ovo... Horaki u prvom potezu, ludnica najveća. Ako nam to, bre! Brate, koji smo mi srećnici. Jel ti vidiš ovo? Ja ne verujem. Slide for this card, so sharp. Ti ta ta. Hi hi ha ha. Jel, što misliš, ovo pesma ima copyright? Ne znam. Ma da. To, brate, to! Normal, samo... Kakva sreća. Ne. Ne. Idemo... Super Obolus. Evo ga. Da li je moguće? Pobjeda. Hin hin han han. Kakav otok, Hin brate. hin han han. Special son. Hin hin han hin. Pa, pa, pa. Hin hin han. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Ljudi, vidjeli ste dekoraciju, brate. Kidanje. Kidanje Horaki, prvi potez, znači ono, pobjeda. Sreća, naravno. I don't shuffle deck. da, Žigo bugule, sve smo zajebali, na. Ne vezi, inače ako hoćete ovo da uradite, morate ovako. U ceo prvi red morate staviti prvo patov grid, 3, pa onda ova 2. I onda... 3 burning garbage, samo da budu različiti, ne mora da budu ovo. Soul charge i dovoljno vam je 2, ali da bi popunili ono stavili smo i treći. Tako da ono. Ove karte su potpuno besmislene. Da, bukvalno čisto da vas zavaramo. I uspjeli smo. Haha. Ok ljudi, to je bilo to za ovu sprnju. Ajde. Vidimo se ponovo. Ćao!